پاڵەوان شکۆڵای نەساج بەناو شکۆڵای جوڵا خاڵۆ بوو من لەو زەمانە من لە 5 ساڵەتیا بردی بۆ زۆرخانە بالاخەرە لە محەلەی قەتارچیانی چاماڵای مشتێتیە زۆرخانەیەکماندانیا لە زۆرخانەی بەر مزگەوت والیە براگەلێ دیوانی هاتندایانە ئیترێ ئێمە لێنەوە ئەو وەرزشیشمانە شڕۆ کرد یعنی من 85 ساڵ ئەتانە بێژم 5 ساڵە بووم 80 ساڵە من ناو زۆرخانە بەسایە حەمدخواوە هەر وەرزشی باستانیمان ئەنجام داگا و هەمیشە پیاگەلێ با شخصیەتی تیا بووگە وەرزش باستانی نیامگەلێک سەفرەداری تیا بووگە مای ئفتخارە وەرزش باستانی وەلی خۆبی تر عاقبەت مەرگەژێ گەر بە گۆردی و یەلی نادر دەوران باشی گەر بە سوورەت بە جەهان یوسف کەنعان باشی گەر بە گەنج و ماڵ و زەڕ و سیم قارون زەمان باشی آخر از دست اجل خسته و نالان باشی خانه از خانه گور است بدن ای جال بدن طعمه مور است بدن ای کال کل نفسی ذائقة الموت اشیاء چیزی هست مزه مرگ چشه با سلامتی گشتن با سلامتی خانواده تان با سلامتی و کسانگله و ورزش باستانی ان اداره کرده با سلامتی فرد تو ورزشکارگل تو رشتگل هر چیز اراده تان بخاندان رسول الله صلوات ابن صلی علی محمد و آل محمد بسم الله الرحمن الرحیم بنا سال 1330 هفته سالم اوبر لمحله قطرچیان زورخانه کندروس کرد و زورخانه ما واقعا مشتهید لینا ورزشم شروع کرد و دو وقتا من 12 سال سنم بود تا اینکه لسال 1340 با وسیله آقای حمید قصری زورخانه بر مزرعه دوانی درست بود دولا هاتم دینیچا دواره شروع کرد و ورزش باستانی لسال 59 هم زورخانه که الان یه تشکیلاتی زورخانه پالوان نده او وقتا 59 افتتاح بود هاتم دایسه ورشکل و ایسیچن مرتب هم 82 سال عمل مرتب ورشکل شما یار و دیار امروزی و یادگار و ماندگار فردایی این لوح سپاس به شکرانه از سخاوت مناعت جنابالی در انجام کار خیر و خداپسندانه پیشکش محضر ارزشمندتان می نماییم از طرف هیئت ورزشکاران محلی قطر. زاد هلالی تقدیم آنبی کردی کافی تهیه کردن هاوریه محمد آنبی